ачы бардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Билегиле жаштар ай билегиле, шапар деп шаттанып жыр кагыла, бириңен бириң калышпай билегиле талыкпай, айланада бүт барың кошулгула тартынбай. Тойго келгиле, оюн зоко кошулуп ойноп кеткиле, көңүл ачып бардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Обончулар оболоп ырыдагыла, бубул болуп барыңар сайрагыла, таза чертип комузду, шаңды кошуп добушту, күлкү менен ыр менен көтөрөлү көңүлдү. Тойго келгиле, оюн зоко кошулуп ойноп кеткиле, көңүл ачып бардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Тойго келгиле, оюн зоко кошулуп ойноп кеткиле, көңүл ачып бардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта Assalamu alaikum, hurmattуу меймандар, hurmattуу кудалар, hurmattуу аяшаталар, кошуналар, жакындар, достор. Антан бүгүн тоюбуздун экинчи бөлүгү. Барыңыздардын маанайыңыздар бир аз чарчап турганын байкап турабыз. Чарчап турасыздар, кече бийлегенсиздер, могу жерде эжелерим ырдаган, белек алгандардын белеги кут болсун. Антан туугандар, маанайыңыздар кандай? Маанайыңыздар жакшы болсун. Меймандар келиңиздер, анда ушул жерде бүгүнкү дагы бир салтанатты ардайым салтка айлантканбыз. Ушул чоң аталардын, аксакалдардын жакшы кириш сөзү менен баштап алсак, кийинки салтанатты өзүнүн жол менен бара беребиз туугандар. Нурдөлөттүн чоң атасы Абдыкадыр абамдын сөз башынан баштап коелу аба. Келиңиз. Болсун жүрөңү коюңуздар. Рахмат. Жалпы кудаларым, жалпы жақын саналы туғандарым, жалпы мынау әшуларым, келіндерім, қыздарым, қош келіпсіздер бүгінгі тойға. Сіздерге қаларым тең денсаулық, ұзын өмір, жақсы отырып, жақсы кеткілі. Бүгін меймандар мындай қылабыз, кечегідей микрофон талашпайын, қысқа сөйлеңіздер демеймін. Кимде ким сүйлөгүсү келсе, ырдагысы келсе, бийлегиси келсе,
келип түзмө-түз кайрылы бериңиздер туугандар. Сиздер суранган музыканы табабыз, ага сөз беребиз. Ырдайын дегенге чертип беребиз, билейин дегенге музыка коюп беребиз. Тойдун башы сөз менен болду. Ал эми туугандар, кыргызда 3 кыл комуз, башында ак калпак болгон. Ана тоосу бул кыргыздын ак калпагынын мөңгүсү, калпагына тийиштүү душмандын келсең өлгүсү, маңдайда айры тилиги аны түйүнөрө келет көргүсү, кышында баштың үшүтпөйт, жайында баштың ысытпайт, кийизден жасап алганы көчмөндүктүн белгиси дейт туугандар. Асманда жылдыз көрсөң, жылдыз деп бил, ак калпактуу жердеги элди көрсөң, кыргыз деп бил дейт туугандар. Басталы! Дал ошол кыргыз менен кошо калпак жаралган. Кыргыз менен кошо 3 кыл комуз жаралган. Апалар жөнүндө айтабыз. Самара Сабирова кыздар, келиңиз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мамы кечиңиздер менен тоюңуздар тойлансын. Ошо 2 жаш бактуу болсун, биз дагы жакшы тилектерге кошулабыз. Ушул жерде отурган эмелер үчүн Асанкалы Керимбаевдин эникем деп ыргадайын, кабыл коюңуздар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Апалар үчүн Bolsundan atası balanın, dağını özümü balamın. 40 yılga kalarsız ketsem da men kıykırıp aldımdan çıkarım. Kızıljarga 40 yılga ketsem da kıykırıp aldımdan çıkarım. Apalar ушундай туугандар, бул жердеги мекендештердин алдын окугандым 30 жыл болуптур, 35 жыл болуптур. Албетте сиздер 40 жыл жүрсөңүздөр дагы сиздерди күткөн эне бар. Сиздерди күткөн ата бар, сиздерди күткөн Кыргызстан бар. Ошону унутпаңыздар. Биз сиздерди сүйөбүз мекендештер. Ата жүк болсун дегендей болуп калды Самара. Келем, комуз менен, перечиң менен. Кече тойдун ошол шоусу гала той өтүп кетти. Бул жердеги ошол 7-8 жылдан бери тарткан камерачы балдар айтат, тойлордун кадыр баркын айтып бүтпөй атышат. 7-8 жылдан бери тойлорду көрүп жүрөбүз. Ошондой анчлар той, ошондой меймандардын маданияты, ошончолук
Her bir mamleketten gelgen konoktorдун көптүгүнө мен дагы туугандар таң калдым. Бул той ээсинин адамгерчилиги бийиктиги турганда. Ол жайбаңыздар. Сезим чыгармасы Майрамбек Осмонов. Тамаңызда татты болсын. Ахмет Ақсақал енеңізге сөз берем. Андан кейін мындай қалды деп шешіп кеше ырдайым дегендер ырдай албай қалды. Bir 5-6 жигит, 5-6 айым қылып барыңыздар білесіздер. Сармерден ойыны Қырғыз жергесінде КТР'де аябай популярды. Ошон үчүн Сармерден ойынын өткөрөбүз. Кыска нуска меймандар. Biraz tamaqtanып алыңыздар, ага чейин. Мага күйөр бир адам бар жапчалгыз. Ал чоңене мээнети көп айта алгыз. Чоңенебиздин дагы бир сөзүн угуп коелу. Ол чарпаңыздар чоңене. Ошо отурган жерден эле мен микрофонду беремин. Урматтуу кудагыйлар, кудалар, Айжамал, Кеңешбек, куш келипсиңер. Бүгүн айтып атпайбы, баарыңардын чарчаганыңар көрүнүп турат деп. Анан чарчасак дагы жакшы бул ишке канча болсо кулаш ушул кудалардын көңүлүн алыш үчүн кандай болсо дагы ар кандай иштер болсо деле аткара берип элек, бирок бизде Айчолпон менен эмес бир жака апарып коттеджге апарып жаткызып койгон, анан чоң жер менен связь жок аякта. Анан ушу чоң жерден бирөө барса эле ким келди деп эле тура калабыз. Анан кийин ошо мен Айчолпон анан Нурдөлөтүн Саарлап паркка баралы ошентип турушат, анан
otururlar, saatınca da gelip alıp gidiyoruz deyten, giyinip dayanıp otururlar, gelip. Uşu güne öyle var oğlan, o kapıcıvanın gayra turup, gayra jatı öyle sonun günde ötkürüp oturuz. Bizim geldiğimiz gelmeye kaldık yanında səhələ, Kırgızistan'da. Yatta sonun günde bakın be. Hani beni, ne diyeyim, hoş gelmişsiniz dediğim, şu жақсы oturup, bugün meclismenin Ayşopan'ın şu burada tosu nemesin şarapatı menen gelişi dağımdaki koyup oturatışlar içkili, jegili, mına o жақсынакай ана мөлтүрөгөн кызыл суусунан да içkili, аппагындагы içkili, аябай көңүлдүү отурушуңарды каалайм мен. Жақсы отырғылар. Новосибирскіден келген менің аяш балдарым қаяқта отырышат, мынанда отырышат. Жақшына отырасыңар ғой? Жақсы отырғылар, көңілді отырғылар. Мен ошоны қалайын сіздерге. Анан кейін мен ырды айтып элем да, мен мына Самараның ырын угуп, мынтип айтып атам, чалыма. Мен саар менен турсам эле эртеге, ушу Самарадай болуп ырдап калсам. Анан сенин кулагың койбой кетчи, катары беретилер. Ырдай албайм, ушунун айым бар. Анан кийин ырдай турган киши бар. Мына менин абысынын. Кутман. Кутман. Ушул ырдай. Анан кийин неме? Болгондо да кайсы ырдай айтып бересиңерби? Нурдөлөтүн кичинесинде ырдап жүргөн сапырылган сары жалбырак ырдап берсинчи. Баламын ырга тили келбейт эле, ошентсе дагы бир мына түнөкүлө Караган чукур деген жайга бар ушу чалмалыкта. Ошо Караган чукурга Каниженин шеринесине бардык. Ана мен болсо бар мекенде ырдап кутуп кеттим. Бул ырдай албай калды эле, анан менин баламыз да берген бүкүл ошо жылы 6 жаш мектепке барган жылы жайыптыр. Анан сапырылган сары жалбыракты ырдап атасын бир немеде туткарган. Ошолорду азыр мына Кадиче ырдап берет. Ошо жерде чана сахнага чыгасыңдар. Чыгаңдар. Элдин баары таркап кетип, мынтип чогулуп отуруп калса эле. Кадичеже баягы кыздын ырдап бербесеңиз кетпейм деп, бурчка такап келген нерсе такап эле го. Азыр эмне ырдап берейин ошолорду. Испаты кадырстынын сагынгандырсыздар, калимдерге сиздерге ын тартуулайбыз. Kız galesi Men көргөн менен алышты. Менен жагышты. Төгөн барды чигиттер, ай төгөйүп алышты. Төгөн барды чигиттер, ай төгөйүп Kutkulu bakıt var, yolumdan da bir yaş çıkar. Aytıla bir ruh
Aşıla bir yigitler ay Ançalık nege şaştılar Qanday sonu düğün Azamasızlar, tamak tatlı olsun. Hazret ben bir söz vereyim, andan keyin bugün şu Kuda sıylağı Kudalarınızlar 1000 yıllık bolsun. Keçegi baş koşkun 2 yaşta kadından Mosogoda turat. Bu jaka elmeyin arnaştırıp, hazır barыңızlarga bir salam saldırıp, Kırgızdın kadırman saltın hiç kaçan çetke taştabay, ошол салт санааны жөнөлгөнү улап алып жүрөлөрбүз туугандарга чейин. Дагы бир аксакал апабыз бар, төрүбүздүн көркү энебиз мына Гүлдана кыздын чоң энеси. Ушул апабыздын дагы бир 2 сөзүн угуп коеюн. Андан кийин Новосибирскиден келген Аяш аталар, Аяш апалар бар. Çeksiz vakit, vaktulu olurlar komşu, kanaşkan olur, makam olsun. Başlarına bak komşu, ne güzel olsun, vaktulu dakikadan olur. Uzun ömür ayağı ayışır, bana dönürsün. Yakışıklı zamanda yakışıklı. Vakitken bir konulörü de şu baktırı olmanın sürmesi. Şu gençlerle benim kurban kapıda bezimde. Çağırma tartıla bir elinden dağı eme. Şunça gelgenden ki Kovuz menen dağım gelip gitti. Anda sizler üçün biraz tamağım uğur kaldı. Meymandar oşansa dağı ırda bergen gardayım dayarımız. Asakali Kerimbayev'tin Kusalık degen çağırmasını da bireyin. Uşul sağınıç bolsun. Her birimizde kusalık bolsun. Elimizge olgan, jerimizge olgan. Çağırman tartıla bireyin. 2 yaşlı durmak üçün. Jalpı meymandar üçün. Yıldardım bir yıllarımda Kayrısız aylardım bir aylarımda Kaydadır alıp gittin caştığımdı Jercigen çaçlarına bayladım da Kaydadır alıp gittin caştığımdı Jercigen çaçlarına bayladım da Göz düşüp kök köynükçün kulağından Arbım çıladın gitmey kulağımdan Düşüme girişindi günde dilep Uhtarda uğuz bastan duvağılan Düşüme girişindi günde dilep Uhtarda uğuz bastan duvağılan Konuk toy gündür ötüp alçılanıp Gümüş sap kamçı menen kamçılanıp Boy taştap tegirmendim parasına Gebünü kaldım gelip kayçılanıp Boy taştap
ана ебүнү калдым келем кайчыланып бой таштап тегилмендим парасын ай ебүнү калгым келет кайчыланып кечеги сиздердин ак батаңыздарга ак сөзүңүздөргө ыраазы болгон 2 жаштагы мына ушул саардан бери ушул дасторкондо ары бери жашашканга баягы аракет кылып өз кызматын аябай турду. Босогодо мынакей сиздерди сыйлап күтүп турат. Сиздер бир кол чаап койсоңуздар отурган жерден эле жалпы меймандарга куда сөйкө чоң энелерибизге мен салам салдырып эли журтка аралаштырып коюуну туура көрдүм. Келиңиздер. Мана жигиттин гүлү. Кыздын гүлү, жигиттин гүлү нурдада. Geldim aldına, adamzat köngülü burgula, aldına büküp başındın, ardakta böyle turgula, atalar gönün algıla, 2 jaş ilip salam ey salgıla. Kuday jalgasın, kuday jalgasın. Eleler geldin erçişip, eli jürt köngül burgula, enkeye büküp başındın, erikpey ödü turgula, eleler gönün algıla, 2 jaş ilip salam ey salgıla. Kuday jalgasın, kuday jalgasın. Жеңелер кызмат кылганда дасторкон калдың үйүнүп жеңе үчүн салам салгыла кобуралар калсын сүйүнүп. Жалпы меймандар үчүн да 3 сорсаңыз болот. Кудай жазасын. Рахмат. Мына келин Нурдөнөк. Өзүңдөн көрөм. Тынч жашоому буздум. Qo'yingizlar. Baxtli o'g'illar mынакей. Atalar turadi, apalар turadi. Bari menga aralashib, yaxshilik kunlarda, sıyırmat kunlarda birga bo'lsangizlar bo'ladi. Baxtli bo'lsin 2 yosh. Rahmat. Sırada dedim kuhunyaga, gelinni kuhunyaga qayda. Özüm turasın o yerde. Жетті деп бүгүндөн эле баштап. Эртең кеч болуп калат Нурдөлөт. Бүгін башталған. Кече башташың керек болчу сен. Bir gün geçti. Ayağlarına bir gün geçirsen boldu da. Men деле абже 1 эмес 2 gün geçip болған экен. Ава, siz канча gün geçipкенсиз? Мен өмүрү кечиккен. Ол чагына турат. Менин авам да. Ошон үчүн советтикте. Советтиктер 95 ге чыкканда да камчыны өрбөй ешкимге. Öz жетпей қалса да мен чоңатап камчымен атып эле. Артынан тиетте бермечи. Нөкөр бул намек. Тамаша тугандар. Той тамашасы менен 2 жашы сүйүүсү бекем болсун. Ынтымагы бекем болсун. Андыктан биздин аккордеон чеккен агабыз келди. Анда мен бир сөз берип турайын, атайын. Новосибирск шаарынан келген Аяш ата элдер бар. Кече сүйлөбөй калышкан, албетте, ырдабай калышкан. Бүгүн көп уақыт берейін, делек бекчекті дағы берейін. Аяшқылар, келіңіздер. Құда сыйға қатышып, жақшы сөзін арнап, антан аяшқылар, жақшы күніңіздер көп болсын. Сөзді қыспаймын, бардығыңыздар сөйлеңіздер мәге, тасымаға түсіп қалыңыздар. Келіңіздер. Құрметті меймандар, менен ошол Аяш бала Нурдөлөт менен күндайна бактылуу болсун, бактылуу жаштардан болсун, ыймандуу жаштардан болсун, ар дайым иштери ийгиликтүү, ден соолуктары менен ыймандуу жаштардан болушун тилектешпиз. Ошондой эле алыстан келген Аяш ата, Аяштандерге рахмат, ошол мейрист менен чолпондорго баш көз болуп турган. Баардыгыңарды ошол бүгүнкү тоюңуздар менен куттуктайбыз. Урматтуу коноктор, ассаламу алейкум. Ушул бүгүн баар жогубузду кечеден бери топтогон Нурдөлөт менен Гүлдананын үйлөнүү үлпөт той экен. Ушул 2 жашка эмне дейбиз эми? Бактылуу болушсун, балалуу чакалуу болушсун. Алла Таала адамзатына эмне деген жакшылыктарды буйруган болсо, ушулардын турмушунан орун алсын.
Калган жалпыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, ден соолук, иштериңиздерге ийгилик, дайым ушу жакшылык тойлордо жолугушуп жүрө берейин. Урматтуу коноктор, ушул тойго куш келиптер. Аяшулуу Нурдөөлөт менен Гүлдана куш болсун, бек болсун. Бай дөлөтүн берсин, пайгамбар жашын берсин, жаккандары арча, жамынгандары парча болсун, өрүктөй мөмөлөп тооктой жежелесин. Кечеден бери айтылган паталардын, калоолордун баары ушул көөнө кабыл болсун. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, Краснояр шаарынан, Новосибирск шаарынан сиздерге ысык салам. Сиздер 2 күндөн бери мейман болуп отурабыз. Мелисака менен Чолпонжайдын куттуу баяндуу үйүндө ак жол той келиңиздер куттуу болсун. Мелисака, Чолпонжай, сиздерге күйөө бала кут болсун. Экөө тең, эки жака тең барабар болсун, балагы чакалы болсун. Сиздерге ушинтип окшоп, уул үйлөп кыз чыгарсын. Аяш ата айышыне сиздерге дагы Кудайым өмүр берсин, ден соолук берсин. Сиздерди эле тарткан уул кыздардан болсун. Баарыңыздар кызмат кылгандар, достор, келген кудалар, алыстан келгендер, баарыңыздарга үйүңүздөргө тынччылык, аманчылык тойлор болсун. Тоюңуздар тойгулансын. Бизге окшогон меймандар келип кубансын. Урматтуу коноктор, ушул ак тойдун күбөсү болуп, мына 2-нчи күн отурабыз. Ушул аяшылуубуз Нурдөөлөт келинибиз Гүлдана бактылуу болсун, кармашкан колдору бекем болсун, турмушка койгон алгачкы кадамдары байсалдуу болсун, келечектеги жакшы үлгүлүү кыргыздын элдин аты болуп сөз албаган, алды болуп көз тийбеген жакшы семьялардан болсун. Айшыне, Айшата, сиздер ар дайым ушул неберелериңиздин тоюна күбө болуп, төрдүн көркү болуп жүрөңүздөр. Мелис, Чолпонай, келиңердин аягы майлы сүттүү болсун, келиндин аягынан, койчумандын таягынан дейт ак жол той болсун, бардык жакшы нерселер болсун үй бүлөңөрдө. Урматтуу коноктор, ушул Кооз Краснояр шаарында ушул бүгүнкү бардыгыбыздын башын бириктирген ушул тойдун күбөсү Нурдөөлөт менен Гүлдана бактылуу болсун. Түшкөн турмуш кемеси булардыкы байсалдуу болсун. Алдыларың бала бассын, артларың мал бассын. Ушу бардыгыңыздарга ден соолук, ушундай жакшы тойлорду ата кыла берсин баарыбыздын башыбызга. Рахмат. Ден соолук бардыгыңыздарга. Мен Аяш энеме билектерди камдап турам. Мелисагабыз менен Чолпонжайыбыздын айтканы мен үчүн закон туугандар. Мен ушуларга баш ийем, тойду каалагандай башкарам туугандар. Ошон үчүн сиздерге мен ыргатпайм азыр. Билетпейм. Болгон азыр менин музыкант балам сиздерге бир жагымдуу музыкаларды, жагымдуу үндөрдү чыгарат. Ошол үндөрдү туурап коесуздар, мен бул жерден баалуу билектерден берем. Анан Аяш эне, сизге сөзсүз мен ырды берем. Мырзалардан кимиси жакшы ырдайт? О, келсеңиз. Каерден болосуз? Өзгөн. Өзгөн. Өзгөндүн жигити да ошо дениңиз болот ар жол. Анда өзүңүн агаңа мындай оңоюраагын бер, угасыз, ушул эле чыгарманы кийин кайтарап коесуз. Кетти анда. Büyüdüm bir gana büyüdüm. Omoy. Büyüdüm bir gana bezirme. Şurada çıkamadı. Koyup sizin de koşulu öyle. Ketti maestro. Gördüm iyi, gördüm çok. Abi yok gördüm gördüm çok. Yüreğimden değil, aslında iyi o için çıkardı bütün çok. Ol çağlar. Var da.
Ama gözünü şaşarıp koy. Sen men jakpay kaldın, jakam jakpayasın. Anzo, ağam okçayım. Geçen dakika, men de sizge jardam berem. Sizge de oңойло bir ün çıgat, je ır çıgat, je ün çıgat, je жаныбардын ün çıgat. Kıskası bir ün çıgat, maestro. Алтайдағы Монголияда шүлдір ташаттың ұшында оңайлы қоша қояды, сіз қоштап қоясыз. Есеп туғандар, шартқа көнгөнүнө рахмат. Тойда уялбай эле туғандар, атқарып қоя беріш керек. Бүгін майрам, бүгін той. Эми Аяш энебиздин эң сулуусу, улуусуна берди атышат эже. Эжеме өзүнө жарашкан бир жашынакай үн музыка чыгат. Ушуну эле кайталап коебуз, маэстро. Бана эже. Koyun, koştan koyası var mı? Okşadı, tanalis tuğra alındı. Oymonu giygen ecem, oyun dep gelgen ecem. Anda eceme dağı layıktı jaşınakay ündürüz var, жаңырталычы. Vitas. Эми өзгөндүк укам бизге тартат десе кайдан келип кайдан. Өзгөндүк кудана. Эми биз Витас эмеспиз, зарда бар эми мынчалык эмес да. Окшатып коебуз. Anca деле эместер. Караңыздар. Bizde şunday da mı? Sır jatar, sır. Ak koyunup giygen biykeç. Ecem özüne жарашкан музыкасы барлыгын атайын чолпончу айтканда bir аяшым келет, ошого жарашкан музыка таап кел деди да, ошол музыка, мына музыка. Gördünüz mü? Öz aytkan çolponcu. Oңой эле же. Конкурс берилгенин билерде, музыкальныйга окуп келмепсиз да. Бир курс. Bir tarafa. Veser. Kıynamayız. Ece, bana veririz ha ama. Veririz. Eceme dağı aytkan, Meysekam aytkan. Başkaçasın, özgöçösün degenle, özgöçö muzikabız var. Şöyle, oңойло. Başlangıç çıkıyor. Ямайка. Ямайка. Sağ olun. Sarmaklar. Elbette toyda her bir düğüne ve biletleri biz maket ayınlar için. Sonra
kol çapağımızdançı. Ulu başın küçük kılıp şu bizim budalardın sey hurmatını qarap turumuzlar. Dilinin ardından bir sey hurmat geliyordu. Bu жерде мынакей Melis ağamdın Çolpon жерінің туғандарына budalardan sevettер жана soyuş туғандар килем bir kol çapağımızlar мынакей. Sizler üçün sey hurmat alıp келишиптер туғандар. Kelime olsayma ödüm akalmadım. Beni öldürdüğüm kanım vardım. Elime ırdağısı gelip ırdayım dese meymanlar ırdağanға dayar bolup жазылып деле турсаңыздар болот. Анан мен Сармелден өткөрөм. Бираздан кийин сиздер бир дем алып киргенден кийин мырзалардан бир 7 мырза, айымдардан бир 7 мырза көбөйүп кетсе деле болот. Бирок 7ден азыраак болбойбуз. Tavuşmat, жаңылмач, айтушу, Сармелден өткөрөбүз. Кудаlardan себептерин кабыл алып атышат, меймандарга таркатышат экен, ага чейин жагымдуу чыгарма. Кечээ дагы суроолор боюнча болгондо ырдалбай калды. Жалгыз уянын шериги жарты кайык Төлөнбай Колдошевдун сөзү болду. Самара Сабирова. Oturmuş mıyzamına kanıttırdın, yolunu jabık kıldın, jarık kıldın, dardan da koz jar güttüm degen menen, bağını жалгыз бойдон kalıp durgun, bağırdı çok, jardı kayıp, baradan turmuş tügün artı alır. Jaş onu kim var deysin düşündürgün, жалгыздык жанга батып үшүп жүрөм, жан күйгөн жылуулукка муктаж болуп, эрденең өзүңдөн өтүп жүрөм, багырды жок, жарды кайып, баратам турмуш түгүн артып алып. Аттыңай көңүлдезип жанарманың, ардайым мээріміздеп карайладым, күнүнө күмүш таптым деген менен, өксүгөн жылуулукту таба албадым, багырды жок, жарды кайып, баратам турмуш түгүн арты алып. Карыдын пайдасы жок айжыңдардын, калдактап кайран өмүр калдырланды, калгый тайланамда бокбоз туган, өктөгүз жарты кайып алдымдагы.
Osman menен Samara atayın beniz üçün, sizler üçün, bizler üçün okuştan gelip atayın önemlerini anlap şu çocukların bölüp geliyorsun da. Oşun için Kutbaz menен Samara'ya bir koca koyunuzlar için. Var olunlar, daima sanatlar, dökünde öz sınavı deyinler. Daima sizler Kırgız'ın mıhtı çıkarmakanlar olup жүрür. Var olunlar, bakmakçı. Ушул аваларым үчүн дагы бир чыгама сиздер үчүн Самара көзөп беребиз. Аваларыма эч күндүк кылбай чын жүрөктөн эле кол чалып койсоңдар, туугандарым. Söz gezegin bereyim, bugünkü toy esi, suyunup, kuanıp, kuançı koyunub atpay turap. Bir kol çağып koysoңуздар туғандар. Azı neme kızgın benim gelinimin sandığı gelgen kenda sizin tuğanlarga, dostlarımızga, oşondan biz takatalaylı gelmelere sandık diyoruz. Mına uşul sandık deyip kol çağып koyuңуздар, muzikаны коштоосу менен тапшырып коюңуздар. Şoğun menezge dağı belek var eken, özgöçö belek, sır sandık koyucu.
Белегіңіз құт болсын. Қол шағыңызға тұрғандар. Рахмат еле. Жақасы ағарып жүрсін. Ақ жолықтар. Mehmanlar üçün, Nava Sevizkeden келген mehmanlar üçün. Бұл жерде мен Сағауыздың достарының, Айчолпан ежеміздің достарының, мен Сағауыздың туғандарының, Айчолпан ежеміздің туғандарының, жалпы эле бүгүнкү той элеринин урматтуу, сыйлуудағы бір устукан билеттер бар экен туғандар. Бұл жерде мынакей эт устукандарды жигиттер даярдап турат. Жалпы меймандар үшін туғандардың атынан, жана Өркүл атанын атынан. Altı soyuş tuğanlar başı anaке, Örkүл aтай meniki, Melis ağamdın tuğanlarınıkı, Ayçolboy жердің tuğanlarınıkı, жалпы туғандардың меймандарға қызмат қылғандарға деп мынакей Чолпон жерді айтып өтті. Аны мен атап айтайын, мынакей камерачы, сіздер үшін бар екен, музыка қойған жігіттер үшін бар екен, қызмат қылған жеңілер үшін, уылдар үшін, байкелер үшін, әкелер үшін бар екен. Biz үшін да бар екен. Ушуларды жана музыканын коштоосунда бир кол чаап койсоңуздар тугандар. Birinci Örkүл ата ененики, тағаларыныкы, ата жұртыныкы, ең чоң түп тағаларыныкы, мене тағаларыныкы бар екен туғандар. Жалпыда айтылбай қалғандар қапы болғандар. Дегеле той иесінің жақындарының суйырматы бұл туғандар. Мен сағамын жақын достар үшін,
чолпон эжемдин достору үчүн баардыгы ушулар жанагы музыканы даярдапсам мен дайым айтып келем туугандар, Бишкекте Ошто жанагы жылкынын этин устукан татканда музыка менен тартып атабыз го. Өзү ошол жылкы жаныбар, ушул кой жаныбар тирүүсүндө дагы мынча суйурмат көрбөйт экен туугандар. Ошон үчүн сиздерде суйурмат көргөзүп койсоңуздар, эч туугандар тартып коюңуздар мына. Жаныбар койго суйурмат да. Кыргыздын урматы ушул. Новосибирскке келген досторго дагы бир союшту алып келиңиздер. Бул жакта 22 союш турат. Аны кимге беребиз? Бир союшту биз алып келеткенбиз пакет боюнча. 6-7. Алты болгон экен жигиттер барыңдар. Kavurgası tilinge Arındıklar biriminin biri sporlaşıp aldı. Birinci, ikinci, tezci, birinci jo özü andaştırı olmayız, mıntıysan dedim. Bu dünya yüzünde, yer yüzünde en güçlü, en köp et çeken bu kaysı canavar der. Ekin arındık sporlaşıp alıp bir narındık ayda bilir. Dünya yüzü boyunca, Kırgızstan boyunca etli en köp çeken bu narındıklar deptir. Narındıklar desem kol çavuşuptur narındıklar çocuk yerde. Anan keyin dagı bir adilettүү narındık var eken, ey bala андай debe deptir. İlgeri budan bir 5-6 yıl murun narındıklar birinci orunda oluşu. Azır tuğanlar Kırgız elinin dünya yüzün kaplap ketken Kırgızlar karışkırlığa dağı yetti. Berbey birinci orunda dünya yüzündeki Kırgızlar deptir. Anın içinde Kızılca'dağı Kırgızlar deptir tuğanlar. Ben ortaoğlu Oslo'da da bunu oyunca soyuştu görüleyim. Usul zenge gelip Kızılca'nın kırmızın içtim karap görmüşler. Dağımı bayağıyla bizden alayıqunun Sovettikinde eken. Anı dağı kim jasayt eken desem aytып atsak, alayıquluk jigit jasayt deydi, jasayt deydi tuğanlar. Anan oşol çırkılardı kim bağat desem, oşo alayıquluk jigit uşul şaharın çekesinde eken tuğanlar. Bir orustu çırkı çıkılı oluptur. Oşentin Kırgız'ın maqta atsan da kol çapmağanlar da köpçülüğü Kızılca'dan eken tuğanlar. Kızılca'daki Kırgız'ın göğü dağı salt sanağını karmagan el dağı elbette Kızılca'da. Demek bu Kızılcar Tağdardaki Öykül Atay'ın eniki. Atajurt'un sebepleri bardıq meymanlar üçün eken. Şunçalık sıyırmat karakmat. Kuldanlarga Öykül Ata'nın atынан. Öykül Ata'nın bu jak tuğanlardıkta. Көтөр албай турган себеп жасашыптыр. Кармаңыздар бар. 4 жигит көтөр албай атат. Өзү дагы тоодой болгон жигиттер. Soyuşu, жалпы белеги туғандары ушул меймандардын арасында көп болсо да Чолпониден туғандары үчүн дагы 4 союш турат экен бул жакта. Даярдаңыздар. Бүгүн жейсиздер, ичесиздер, кетесиздер ошо. Ошон үчүн чакырганбыз. Бир аз тойгондон кийин бир 25 мүнөт бийлетип коем. Тамакты сиңдириш үчүн. Андан кийин дагы Kırgız'ın ушундай мейман достугу тугандары. Жылкынын эти бар. Уча тартылат. Анда айтып коюш керек. Бардык жамаатка бирден союш берип, мына ушул союшту эли журтуң менен жеп ал десе, жолда кетип атып, дагы бир мейманга барган кыргыз айтты. Ушунча берди эле, ушуну
жибин менен кошо бербейби? Же ушун алып барып эле берип койбойбу деп тургандар. Бүгүн андай меймандар жок. Бүгүн кең пейилий сандар. Бүгүн барчылык, бүгүн токчулук.